džava te odnije, da te odnije džava, neću sad to nikako, jel? Dobar vam dan, dragi, sam se ja vama predstavljao, jesam li nisam, jesam, Marijan, sam se ja predstavljao našim gledateljima, a? Ha? Nisam, jesam, pa dobro, džava te odnije, pa nema veze, poreci, babi, ako neki, moje ime je, jesam rekla ja dobar dan, ili nisam, sam zaboravila reći. Dobar dan, moje ime je baba Milka, i ja bi se htjela malo osvrniti na ove aktualne događaje, a prvo se ja moram malo isparat grlo, ali... Super mi je bilo kako su naša premijerka pozdravila ove male, ove Kineze na japanskom, to je meni super, lako ti je pozdraviti na japanskom, jel, dicu, aj ti njih pozdravi na engleskom, jel, a dobro, mislim, zato su i doveli dicu iz Japana, jel, da i ne mora premijerka pozdravljati na engleskom, jel, ja inače živim zdrav, samo malo. Da si malo ispere babet na grlu, a? Ja živim već 96 godina dugim životom, ja zdravo živim, i to. A ko zna što je njima Jadranka rekla tu dici? Svako može govori japanski, ali babetna zna isto. Evo kako sam si ja isto broš nabavila, već. Broš simbolizira ovu žetvu, jel? Kunu 50 po kili simbolizira ovaj broš, jel? Ne može samo biti ove strada popularne, ima i baba broš, jel? Sam da si malo isperan grlo, jel? Da, što sam htjela reći, lako ti je, čak samo, da si poteći babetna, a gdje će džava te on je, vidi mu hetne, vidi, gdje ješ, džava te on nije, gdje dadem, džava ti on nije, vraga, lako, zna i baba pozdravljati na japanskom, ko ne zna, ali, eto ja bi pozdravila, recimo sve gledatelje u te groznice isto na japanskom mogu pozdraviti, samo malo da dođem k sebi. Ja ću ga sad pozdraviti, imala je baba jednog kad je bila mlada, džava te odnije vraga i tebe odnije, vraga ti odnije. Ovog malog Japanca, baba imala, ali evo sad ću ja pozdrav gledatelja Groznice na japanskom. Vate mutu kutu čiči, aku putu, fumu putu kuku čiči mumu futu. Eto, i gledajte nas svako subote i u repriza ima u nedelju. Eto, aj živli mi, 100 godina, ali...